Mengapa sampai hati ngomong cinta ngajak kawinan, tapi nyatane kawin karo wong liya. Dasar pendusta. Sakit, sakit, sakit. Kembali buat Mamai Kembar, Bibi Kembar. Pesta perkawinan sirah kisah kita akan nikahi sirah duka larane kita. Mone alim kayuning rupa jahaten ampun kegila-gila. Diduga sirah ingkar janji, raga urip kaya mati diiris langkah gede. Andemen ditinggal kawin larane ampun nyesek ning bakti. Buat Kang Ope Kumis, kembali salam bahagia buat rekan Arya Production yang punya media syuting. Juga masih biggest kembali buat Demi Kembar, buat Demi Dodi, kakek yang punya Pulau Sare ya, buat bapaknya Robian, aku bapaknya Ero, Mama Alika, Mama Alvan Alvin, pada Mama Ariel. Ngomong cinta ngajak kawinan, tapi nyatane kawin karo wong liya. Hubungan cinta wis geger tapi nyatane kawin karo wong sejen. Nyandang lara, nyandang wira, aki sekarang kekasihan. Ora tek sangka diduga sirah ingkar janji, raga urip kaya mati diiris langkah gede. Wong gemen ditinggal kawin larane ampun nyesek ning bakti. Salam spesial kembali buat bapaknya Robian, buat bapak Ang, barangnya Ubu Om yang punya hajat, buat Mama Alika, Mama Alvan Alvin, kembali buat Demi Ariel, kakek Kang Ope Kumis. Ngomong cinta ngajak kawinan, tapi nyatane kawin karo wong liya.
disangka diduga sira ingkar janji raga urip kaya mati diiris lan kakiti wong demen ditinggal kawin larane ampun nyesek ning bakti. Mama Gemar, buat Demi Gemar, buat Demi Dodo dan Demi Dodi ya. Selamat spesial kembali buat Kang Opi Kumis, para Mama Ariel, Papa Alman Alvin juga buat Demi Alika, buat Mama Hero, Kaki Mama Rupiah yang punya Pulau Sari, kembali buat rekan Arya Production. Ngomong cinta ngajak kawinan tapi nyatane kawin karo wong liya. Mimirit bang, mimirit bang. Hubungan cinta wis keger ande tapi nyatane kawin karo wong sejen. Yandang larang mimirit bang, yandang wira hati sekarang kekasih pesta perkawinan sirah bagi sane kita akad nikah sirah